Kardom Apodis Karbi live kelang werara dona phan Kardom nakwa jirik lo Kardom Nelimen Chandra Singh Rongpi Ani wang tanangli tuma phani si akenang sot apen prek jaga beta nakiban pi bomason thotsi pini le thotsi tami nangli tuma phani si akenang sot lapen prek jaga beta nakiban pije phansi non likar jab lake Hojai along ri along si doiklo Ladak Desbondhu Vidyapit Model SS School along Dak 24th edition Hojai Karbi Freshers and Social Meet 2024 labang so asai kapamana long si non neli nangar jab donik tanglo lapen neli long video journalist merlong prodo lasi alang li pen non nang li tuma panang pathek nang paklang kon polai khenlo labang so Swarna Juti Bhawan labang so Swarna Juti Bhawan along si ingdeng engkoi rapli dak Hojai long kacharle karbiari so atom ise freshers labang so asai kapaman pon along si non neli tum nang le donik tanglo lasi labang so Hojai along ri along pregjam along ri pregjam ha war pen lo kacharli ari so e jang atum la dak nang kacharle dundo lasi labang so dak Hojai along kacharli ari so e jang atum pen sita me jing kitan panja phan bori pon pola pen pini bang so me long alohi aman pen kitong dun abang photum pen sita me ethethini kaching kitan panja phan nili bori pon po Kopia posi tangte freshers lapen dak kacharli ari so jang tum phan ardi ki pinang kok lo tangte ilitum chini lo ilitum karbi aham phang isia society aphan isi edet isi along ria phan ka paprang ponja phan protangte lo kacharli paprang vek nangji athemai ilitum along social long jong silang dam protangte hamphang long langdam protangte hamphang along akimi akaheno ke thak thek ji aphan lapen ilitum aham phang ilitum arong along ri kacharai kom ji aphan protangte kacharle ahin ilitum paprang vek nangji ansi ilitum economic ahin punon jutang punon lamet ahin punon ilitum paprang nun thekji lasi labangso dangna ilitum theklong lo jasamet bang Hojai long kacharle ari soe jang atum pini ladak alira lon pen methang kar bia pindeng chengthang pami pen alira lon pen dak nang chitong dun dolo lasi non ilitum ladak Swarna Juti Bhawan labangso arlo long non me ka pado pon bom along nilitum arlo nang litum aphan nang kapaklang ponja phan bor ipon po ladak labangso aningkan wang pusitame ladak piningan ke ingdeng engkoi ra pri an lo ladak Hojai along ri along pregjam high school pregjam college pregjam university along kacharle ari soe jang atum ladak lo kacharli ari soe jang tum sila puching room po aningkan wang aningkan e sekpen ladak labangso freshers meet labangso asai deng pon lapini la tum asai ke deng ponang litum arlo paklang klepang dak bongso tum theklong lo dak reception along alang litum ladak amen ka chethap labangso asai dak deng pon lo latum daglang litum amen chethap teran sila freshers atum abang dak arlo an dak palun pon la sidak jasamet bangke dak kopipi asai tong ke deng pon ethetheni nile kachingki ponja phanili bori pon po oni ladak na litum kopi asai si deng ikbom ladak bangke o ladak bange mane non ke bang mi tum han he ladak amen ke thapon nang litum bangke senior student iklom adake lang litum bange mane 5th sem student nang limen la pen likon si charlik bom la pen li habarmen jethanik jima nilimen ke urmiteron pi la pen nili ge mane rong roi pen satgaon sir Pare non dak bangke RTU si Charlie hai 5th semester. Tangte nang litum bangkwan bag non la kimia student satum ke bang aphai long pon ekbom non amat ke. Amat ke 167. 167. Ji. Kana sira troke ba si. Nang litum ladak Hojai along ri along pregjam school college dodi approximate ko an bag students doji nang litum cinema. 400 के अथक दुई निजमना एक्जेक्ट बुथेक थे मतलब लाइक 400 प्लस दुई थैंक यू नी लालो alang litum ladak jasamet bangke men ke thapa sayang deng klem pon bom lo lapen arlo ladak freshers jasamet bangke dak Hojai along ri along pregjam ha war pen bang si ladak lo nang kacharle donari soe jangatum dak alang litum aphan kedeng na pen kangthum karne pusi punang kok po karbi alam pen pulotang ten ladang nang litum 24th edition Hojai Karbi Freshers Come Social Meet 2024 labangso sai ladak Swarna Juti Bhawan labangso Swarna Juti Bhawan along si labangso sai deng pon bom lo lapen nang litum theklong lo labangso Swarna Juti Bhawan along dak karbiari so tum ladak Hojai along nang kacharli adun aphai dopik nilitum ladak jasamet berta kilong teng plotang te aban la pena kimi pangrum at pen plotang le kadok obe bang pharo trok bak ari so jang tum ladak loka charli ari so jang do pusipu lasi labangso Swarna Juti Bhawan along dak karbi bongso maratum sitame methang karbe pindeng chengthang pami
apen alir alon pen sinak chitong dun dolo la pen soarlo tuman chot kali dak sopin sotum sita me thang kar bia pin deng poho seleng choi hong thor alang litum chingthang pami pen se pini la bangso a fresher salong alang litum nang chitong dun dolo la pen alang litum la dak penang an pregjam aham phang song tuma phan sita me ka chupa pondo la salang lituma phan sita me ka chingki ka chethan ponja phan bori pon litum thageng long la bangso asai bang nang litum phan video journalist merlong kro puna nang lituma phan peklang pon po jasmet puna la nang paklang pon po la dak hojai along rialong ka charlie bom ariso e jang atumek lo alang litum hen lo la si alang litum pregjam college pregjam ya university long si charlie bom la pen isi pinpur ponni hojai along rialong ladak west kar benglong jasmet kyong dung ke west kar benglong la east kar benglong na tu pen sita me do sita me west kar benglong ana tu youths mate lokacharli ari so jang tu ma phai si ke ong se nilitum beta long na si non balom so por pen tang te nilitum tak la aluhi tum ta do la aluhi tum pen sita me nilitum chingji chethan ponje phan bori pon pola pen organizer mate ladak ke party pipon hojai Karbi students association atum pen sita me ethethini nilitum ka chingji ke chethan pan bori pon 24 edition Hojai Karbi freshers कम सोशल मीट 2024 जो स्वर्णा ज्योति भवन में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली डिमासा स्टूडेंट्स एसोसिएशन होजाई यूनिट से यहाँ पे एज अ गेस्ट उन लोग आया है तो कैसा लगा उन लोग यहाँ पे आके उनसे थोड़ा बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे कैसा लगे कि आप लोग यहाँ पे आके हमें यहाँ करबी फ्रेशर्स पे आके बहुत अच्छा लगा मतलब उन लोग की तरफ से इनविटेशन आया है कल आया था और हमें यहाँ पे बुला के बहुत अच्छा लगा और आगे जाके भी हम लोग ऐसे आते जाते रहेंगे फ्रेशर्स पे और हम आशा करते हैं कि आगे जाके हमारा करबी और डिमासा के साथ बॉन्डिंग भी अच्छा बने और हम ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। ओके हम लोग होजाई डिस्ट्रिक्ट में जो पढ़ाई करने के लिए आया है ना आप लोग का कितना स्टूडेंट होगा डिमासा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिमासा स्टूडेंट्स ऑल टोटल 400 ऐसा। जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स आया हुआ है अभी यहाँ पर पढ़ने के लिए मैं उन लोग को एडवाइस देना चाहती हूँ कि मतलब उन लोग अपना स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें स्टडीज़ पे भी नहीं अपनी मतलब यूनियन की तरफ से वो लोग ऐड हो जाए और अपना सभी कर्तव्य भी निभाते रहे। होजाई में आके जो पढ़ाई कर रहे हैं ना जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग का क्या क्या समस्याएं होते हैं यहाँ पे होजाई में जो आके पढ़ते हैं यहाँ पे उन लोग का मतलब रहने में रेंटिंग में प्रॉब्लम होता है और बाकी सब कम्युनिकेशंस भी लैक हो जाता है क्योंकि वो लोग नए आए हैं इसलिए हम लोग ये ऐसा फ्रेशर्स मीट रखते हैं उन लोग के लिए बेटर कम्युनिकेशंस के लिए। होजाई करबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन लोग ने आप लोग को इनवाइट किया है क्या बोलना चाहेंगे उन लोग करबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग को यहाँ पे बुलाने के लिए इस शुभ काम पे तो हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आप लोग को भी धन्यवाद जुथाई लालो काचारली चिंगथो ठेट्टी कैसिया खेई पफ्रांग दुम थेक्थे लासिपिनी लबांगसो आमे लोंग सितामे लदाख पेनांगान काचारली आहिन आलामपुर सितामे के चिंगी के चिथान पादो पन्नो लापेन पिनी लबांगसो फ्रेशर्स काम सोशल मीडिया लोंग दा कालुहियामान पेना के चितोंग दना बांग फुबांग फेतुम नेली लोंग सिदलो ला सालांग लितुम पेन एथेथेनि आलाम थे के चिंगी के चिथान पनजे फान बरि पनपो आनेले के चिंगसी लदाख होजाई कार्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन लोंग आबारिम आमे फुलो प्रोवेंशन बे alang ni pensin ni le thethini alam theke chingi ke chetan ponje phan bori ponpo lalo angtana long kacharli kebang plotang te penang an a problems penang ana kisung hilitum ka chitong nang do titi ladak jasemer bang ke tangka maha akasik sak pen chenglok ladak angtan kacharli kebang pen jasemer bang ke apia potuma bang ke pathek dunang kwamen pen si dak ahem alang litum chainong chelong chepadoi sat sitame dak room long sinang padodun jidi sitame penang an nason do kadogoi phan pudam de sitame litum kacharli ahin bang importance bang pajum hekpo ki jui ke dam lahaya importance bang pathirong pen result bang memedia titilasi jasamet dak hojai along relong ke doari so ejang lokacharli ari so ejang tuma phan nangli inut abari mame phoson men pen kopia bidisorisi pingtum Churolo North East Karbi life atum stame lapuson adimalong bang pen da hojai long ri kacharli ari so yang atum koson ang deng sinon duma labang so alam the nang lehin pen rar hong jalong kwan pon nang li phanak kiro pajirlo lasi nilehin pen kipudun ni ke lalo je le tungke karbeng long pen dak ang tan senang dokok lasi dak ang tan ang dokok pulon te le tungke mathanang boje le tum dak ke bang ke kapre ke phan ke kalilo aposi le tungke dak ke kacharli phan si ke bang lo posi le tungke dak pan charli pon pa mesi hem che dam nang po athe
เฮมเป็นนังเกตัวดุนละเกอีพีเอโปตุบังเกจงดัดจอดเป็นเทงชยอร์จอดเป็นมันเนฮาจิราดุนจอดเป็นสิละบางสวัสดิมลงบังเกนังกะปัดดุนดุดละดักเกวังลูปุลอนเตอิลตุมฮันกะจุนนำเป็นกะดังลอกอิตุมจวยเป็นนังกะไทยเวลดักเกนั่นนี่จูฮามลอกนังกะไทยเวลละสิละดักวังลูปุลอนเตอิลตุมฮันอันกะจุนนำเป็นดังลอกrumah bahara kecil pinang pen gedang lok kaduk ya ke sung tepik an la sila dak wang lo pulonte ile tum ipi epo pan ce matha pen la pen ile tum adet ile tum longri ile tum khai pan ansu se aprang ke ja ponji aphana bang ke kaduk wes tamme matha rep pen la bang so dim long pe ile tum charli pon pa mesi kar bang long ce dam pen mesen atuwar mesen akam ile tum jadam nangi pusi nilihin pen la dak ke duara tum has tamme chuning pon lalu la dak ile tum lang dam pulotang te just sebet dak nihang kar bang long ari soe jangta dopik te bon sita me jong se ile tum aphai la khadam pulotang te la dak just semet ni jang kar bang long ari soe jang tum aphai si ke ong pule pudam de sita me henonelo la silang dam nang dak anak ke hilopen penang an ari soe jang atum do amethang ahem kiduk dat ke boy data joine kacharli aning hanglang pusita me higher education kacharli jipan aning hang sita me alang litum phichiru inang kok titi lasim methang nijang kar bang long along ta higher education upon mesen college di lesi lason kenang sot ason higher education upon non amat ka dure doko ka joine si ladak wang nang kok lo la pana jahok tumang phichiru nang kok la pusinang lita mat haji mala pen ko pisi pujela soputhak ahok lo pena ana tum ke kidu ke boy dera tum bang ke la danang choto dun ede lo la se harong pusta me aja ka tum bang ke ne tum best kar bang long lang nam lo pulonte dongkam kam rang sna college do keron ni long mate philang pi long pusta me kupli college la pen boithalang sos tame samson sing ti college la pen hamren tame dolo boy face tame hala dak tame asia seat capacity tame bang kithik pondo hala so kithik long bang ke aja ka tum bang ke long nun de titilo hala dak long on de lo pulonte mithang la vedet pusta me kacharli ba aning hang pick up si komani ke jong he duk sung sitame hem red bondok tipi chot pestame mate komani tumang ke chainong chilong chu yor chot pestame private school same dunang kok retilo lasinili hen pen kachuning ridun bang ke lalo je ele tum hajar le puno ele tum madhema bang ke college sitame anso se kapabat pon thuje phansenili hen ben sitame ele to authority tum phastame chuning ridun lo chok ladak do thulang alo hiaman pan nang tong don pini la bangso ame long nang tong don pen ko anning arong lo la pen daga di so jang tuma phan kopia bidi sore se ping tung nang lihin pen Churopar lo letum dak pini Karbi rong sup idak letum Karbi Hojai lu charli song pen la bangso letum don kiwang bong mumar tum han letum kapanong pon kedeng ame letum pining an itum inkora trokan ki pleng lo nasi la bangso aja me long pulotang te letum amutu ke en pon tai letum athepi ke en pon do letum today a reader tomorrow a leader na so teng pulotang te letum labang so true any Karbi life media pen letum chunung di kangtung lo je aja Karbi mata aja Karbi students atum letum non hejong sta letum fresher student letum introduction long sta letum thek pon lo aja tum bang ke alang letum je I am in life bang che than po sta melang tum ki claim nang ji ani jom mata system arjulo pulotang te letum chichni tum do ik piklang son dak thak se letum Karbi yang long pen dak ang tan dak bang aperthi mate di letum ki sung do ik pik nilista me 2019 ani kan pen dak claim don ik bom lo son dak thak se dak Karbi tum polota dak ai likhai supna polotang te letum ke dam tang se letum isi kachuni kangtung letum dak Karbi yang long raj kacheria song tum hasta letum dak bangka prega khai so tum mate dimasa tum se letum dak Karbi Bhawan ta do samele tum dak Karbi yang long pen is pen nijang pen nihang letum dak Karbi yang long dak ang tan ki bangke letum kachar le phan stami pinang letum ke kido ke thakadim boha mate letum ren house letum afita sidong letum pione asal bangso through social media pen letum kachuni kangtung ba lai lo le ke dam tang te letum chuning ri ik piklong la social media pen samele tum ha ake thike ding long ta le dam posting thelo je Karbi Bhawan bang kopi posin nun anta mane playing predet ma letum adim ta visit dam lo construction ta mane cheng ibom lo tamin nun anta playing idet na sinile tum kachunung ri bang la pholo je ke dam non ke wang ji an bang letum Karbi arar tum da kachar li ang tan pen Karbi long dang tan ke bang letum sung jok project phan sile tum la social media pen bachunung ri iglo choro la ahok lo penang ana tuma bangke ruma nam ki pi movia joine pen ladak pangding hoi titi mate graduation punon higher education punon apa ebing an charlie pensi hem chiwo inangkok mate aphichiru inangkok la son thai litum ketek ponlong do lasi jongsi ladak aken anam ki jum pen mate ki joy pen jongsi Karbi Anglong autonomous council pen jongsi lada isa war sai ki pi pondokok plotang te lage ki dukelak adjustment ki dukelak ariso tuma bangke kacharli awar sai longlok pola pen kacharli hin anso si pa phrang thek popu athepi pen salang lituma hin pen posita me kachuning ri padu pondol lasi
nilitum dotulang etetin yalang litum dak organizer tum pen sitam ke cingki ke cetan padu ponji lasi nang litum sitam pini dak nang cetong don pen nang litum pen bidi sore ke cepat long pot la pen nang litum ning alam thi ke cepak lang apor nang cipe pot nang litum aphan kurang tu pajer lo alo isia ke amuhut mata future polotang te lokachar li ari so jang hendo lasi lokachar li ari so e jang atum kapap prangji pelotang te litum kachar liai hin koson pensi kapap prang nang jima koson si prepare nang jima la bangso puthak ethini ke cingki ke cetan pon japan bori pon po athemala dak pini la bangso 24th edition Hojai Karbi freshers come social meet 2024 la bangso asaya jai meklong nelilong pini bangso amelong nakistong dundo abarim kongchun bang KSA central organizing secretary lo probin timung la pendak nelilong do theglang lems chairman lo bida sing teron lapen alangli bangke abarim MSc dodlo lapen inut social worker board chairman lo lapen inut social activist la alangli tumensi ethetheni alam theke chingi ke chetan pon japan nili bori ponpo ke chengsi bangke nili pini la bangso amelong mirjeng tro phansi alhui sarpa man pen ke chupha padu pon lo temon sitami alangli dangna chitong nun thek theda jong nangli phansi alhui sarpa man pen bangke nangli phandak manpeng nang pipon lo la ke chengsi nangli hojai long ladak pamu het neli pan kongchun bang nang ke thana teng pelotang te 600 sose ai students do pusipo lasi jasamet langdam nang litum dak jasamet veskar benglong si ai students atum ke ong la pen iskar benglong na tu pen tadu awi pupe di pen mata do lasi labangso aputhak kacharli ai hin ilitum karbia society long labangso environment aputhak nang lihin pen kupisi pupo la pen hojai long lo kacharli bomari so jang tuma phan nang lihin pen kupia bidi so resi pingtum aprangsi nang lituma channel Northeast Karbi ngong live tuman kardom pajirlo tapi Northeast Karbi ngong live kelang vera followers tuman pantamen nilihin pen aprangsi kardom pajirlo lasi hokpeda bangke nili metang nili yong lam si pupo nili samel batak pansi graduate en Hojai college pansi nili bikompas lasi apen aku labang so case ilong samel nili secretary mantang lo Hojai case ilong ke lasi nili puang tungo bangalalo message lo tu non kewang mi freshers meet court itu man imada ingir man bangala pulo hempen iphan eke toy ke dake anti social element claim amoy juida moy hinin party to amoy panena toy gali tuma ipi po tum kabori ke e sondak thegami mane so theg lo pote hem chewang arong chewang pen e sondak mesen ang theg rong hawar pan claim thai men hipusi bang esi aning ke the pen si iphan dake toy nasi kachuning ridun gang tung non la eri to man bang freshers student man bangala pulo vàng lo mesen lo labang so college long tumna admit long lo nasi mesen pen hala quality por mu bang adi quality education bang alang litum ka maintain pan tame chuni duno nilihin pen jong siritum kacharli alam langdam polotang te penang an ariso ejang tuma bangke ahem kiduk wa jone tangka maha kaduria jone higher education bang nonson hojai long punon longka punon kapre gadim long sutame charli unne det la sonta penang ando la si methanga long ri methanga hawara long masi akang tu yang deng kacharli awar sai ke duta kenang sot la si ajasamet west kar benglong long kacharli akang tu yang deng akenang sot aputhak nangli hin pen kar benglong autonomous council apan kupi alam te si palengtung hok pa lam galalo kar benglong autonomous council pan kachuning ri gang tungo bang galalo non ke thego talented student do itum west Karbi long alam especially ne lipo do sita hada bangal ke shortage bangalalo ilitum long science college pinier nin tawilang la sinang litum thegloing HS celsi result klang boda science stream pu poda bangke avilia tete na penako commerce stream pu result long gaita nil pu sidong nang ko ketelo why because nil po lam bangalalo ako le samasi nang bi be only arts anta very interesting la west Karbi long thang nai karang sna college hello lasi first year second year abang ke anthropologist do seta degree bang anthropologist ave ingala anthropologist ka porhea student atum ke geography degree pen kodam thugela ka ekdom ke jo ke kali lo lage lasi quality ave ke lai dai son lo lasi ne autonomous council ban man the par CM kai pan ka chuni rin kang tungu bangla lo alangli ajada bidi pen le claim posame e methanga khai e methanga student community ban pathek gi pare ipu nili alang pan hof do nasa alangli mesen prabjin pen non man tum long west Karbi long pan same la kidu kelak specialist tuman pacharli awar sai pi pan science la pen commerce stream bang nang wan pida prang po pusi nili tin pen cho thedo la pen ko si request lo la choro lake hai amar major উপস্থিত আছে শিক্ষা হৈছে সমাজৰ মেৰুদণ্ড
আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ সৈতে দুই এটা কথা পাতিব মই যত্ন কৰিম আচলতে আপুনি হজায়ত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু পূব কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহি তেওঁলোকে ইয়াত ৰুম লৈ আচলতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি আছে কি ক'ব আপুনি বিশেষকৈ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰিব সেইকাৰণে আমি বিশেষকৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলংটো প্ৰায় এই হোজাইতে আহিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে কিছুদিনৰ আগত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰো আহিছিলে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাসকলেও যথেষ্ট তেখেতসকলে মেমৰেণ্ডাম দিছে তাৰপাছত CM ছাৰো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়েও কথা দিছে নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো বঢ়াম বুলি কৈছে এইটো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট যদি আমি ডক্টৰ কৰিবলৈ যাওঁ বা ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁ বিটেক কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছায়েন্সটো লাগিবই ছায়েন্স নহ'লে নহয় সেইকাৰণে ছায়েন্সৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আহিবলগীয়া হয় চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিতে মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে আচলতে তেওঁলোকে খুব দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ তো তেওঁলোকক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আঁচনি বহুত দিয়া হৈছে নিজত আঁচনি আছে আৰু কলেজবিলাকতো মানে ফ্ৰী মানে এডমিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ ছুপাৰ 40 যিবিলাকে এডমিশ্যন লোৱা হৈছে ছুপাৰ 40 যিবিলাক ওলাই আহিব তেখেতসকলক আপোনালোকে নিজেই জানে যে কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াই সদায় সহায় আগবঢ়াই আহিছে আৰু তেনেধৰণে আহিব লগা যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি ওলাই আহে নিশ্চয় তেখেতে সহায় কৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে লেম চেয়াৰমেন বিদ্যা সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া আছে তেওঁৰ সৈতে মই আচলতে কাৰ্বি ভাতে মই কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা কৰিম নাংলি ফান কাৰ্যুটো কাংটুং নাল জাছেমেটিলিতুম কাৰ্বি আংলং লং এডুকেশ্যন চিষ্টেম বুথাক নাংলিহেন পেন কপিসি পুপলা পেন ডাক হজাই আলং রিয়ালং নাংকা চার্লি দুন আর ইসো এজাং তোমা ফান কপিয়া বিদিসরেসি নাংলিহেন পেন পেকজে Afrangsi nili nali tumhan Karbi life atumhan churupar lo lasi nili dak pini Karbing long hoi pen nili ki pui bangke dak pini dak hujai kacharli student pakes e tumhan nili ki pui bangke pachini gang tungke kacharli bangke ek number ke kacharli bangai bor inang po la pen ke dak kacharli pen kewang pen ko pisi anutin bang puta kemang ma la so kemang bang mane pachunang pu pusi nili alang tuman chuning rilo lapen ke kacharli pen komane ke emdo doktor ke mani bangdo komane engineer mani bangdo la sinili hoi pen la kacharli atumhan pachini bang lapen ara ki hormu bang use der nai lapen kacharli plote la kopi ma kacharli ke em hem pen api apotum adak penang ke toy ka khado kopine ke manga sondui la soteng ben pachun plote la si api potum ta mane aning thepo aning arong po pusini la pachini la Karbi Anglong long kang tu yang deng mesen kacharli awar sai ka vedata jonisi hojai sonson along pharo trucks ose ariso ejang tum na kacharli bang nangkok lo pusinangli matha jima la pen ko pisi puijela sobthak nili kacharli angdeng bang nili non ki pui bangke nili tum Karbi Anglong Dr. Tuliram Ronghang ake hai phan nili pachini lo kangtung pipolo pinidak litum Hojai long kacali yang deng nane pen kewang kacali laso awar sai ason mane itum Karbi Anglong ta anso se bi ponosonte CM saraphan mane nili churupa jirji lapen pachini lo lapen non ke dam tangan ta bor ilo pine college pusita ko pine kacali hin pisita bor ibom lo lapen anso se chali awar sai pi bom pen ko anso se pawani fansi alang lipan nili ka pachini lo Karbi Anglong hoi pen চলো লকে হাই আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰাক্তন MSc ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে আপোনাক কাৰ্ডম জনাইছোঁ আপুনি আচলতে আজি এই নৱাগত যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি আদৰণি সভাত আপুনি উপস্থিত হৈ আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব প্ৰথমতে সঁচাকৈ আজি বিৰাট ভাল লাগিছে কাৰণ যেতিয়া মই 1992 হোজাই কলেজৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছোঁ তো এই মনত পৰিলে আজি তো মই বিশেষ কৰি নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে
ভৱিষ্যতৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এজন সুদক্ষ নাগৰিক হয় তেওঁলোকে যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ সুনাম আনিব পাৰে নিজৰ জাতিৰ নিজৰ দেশৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যাতে সুনাম আনে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ মই ইতিমধ্যে গম পালোঁ এই হোজাই জিলাত হোজাই জিলা অন্তৰ্গত আমাৰ হোজাই আজমল কলেজ হওক হোজাই কলেজ হওক দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ হওক বা হাম কিবা এই কলেজ আছে 4-5টা কলেজ আছে তাৰ অন্তৰ্গত 600মান ষ্টুডেণ্ট আমাৰ কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ আছে তো বিৰাট ভাল লাগিছে তো তেওঁলোকে নিশ্চয় বৰ্তমান আমি জানো যে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি আংলং 10 বছৰ হ'ল শিক্ষাৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত হৈছে পাৰ্চেণ্টেজৰ হাৰ বাঢ়িছে তো নিশ্চিত অহা দিনবোৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এভৰি ছেক্টৰত কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি আছে আগবাঢ়িব আৰু ইয়াতে আমাৰ চৰকাৰ বিশেষ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰু আমাৰ তুলৰাম ছাৰৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি সম্প্ৰদায় হওক বা বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰি আহিছে অনাগত দিনবোৰতো সহায় কৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আমি বিশেষ কৰি অলপ আগত আমাৰ তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ ইয়াত ছায়েন্সৰ ষ্ট্ৰীম নাই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তো অতি শীঘ্ৰে যাতে উঠি অহা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে সুবিধাৰ কাৰণে যাতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম যদি আনি দিয়ে তো বিৰাট ভাল হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যাতে অহা দিনবোৰত ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ে তাকে কামনা কৰিলোঁ হয় এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে হোজাই জিলাত ইয়াত হোজাই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আছে সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগত মই যেতিয়া মত বিনিময় কৰিছিলোঁ তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰায় 600তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে হোজাইত ৰুম ৰেণ্ট লৈ তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি আছে কিন্তু এনেকুৱা আমি আমাৰ চকুত পৰে যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দিশৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় আমি এইখিনিতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থা অতি অশোচনীয় হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো বঞ্চিত হৈছে নেকি বা ইয়াত প্ৰায় 600তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পঢ়িবলৈ আহিবলগীয়া হৈছে নেকি বুলি আপুনি ভাবে নেকি ঠিক তেনেকুৱা নহয় ধৰক ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ এটা হবি থাকে সকলোৱে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে কিছুমানে হোজাইত যাব কিছুমানে গুৱাহাটীত যায় তো নিশ্চয় তেওঁলোকে ভালৰ কাৰণে বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে হোজাইত আহিছে আৰু হয় তাৰে মাজত নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক আছে তো চৰকাৰে ইতিমধ্যে অলপ আগত ক'লোৱেই চৰকাৰে তেওঁলোকক সাহায্যৰ কাৰণে বহুত সুবিধা দিছে ফ্ৰী এডমিশ্যন ফ্ৰী আপোনাৰ ধৰক ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এমাউণ্ট এটা নিশ্চয় অহা দিনবোৰত চৰকাৰেও বিভিন্ন সুবিধা দিছে তো মই ভাবোঁ এইটো কাৰণে নহয় কিন্তু এটা সঁচা কথা যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ষ্ট্ৰীমবিলাক আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিবিলাক আছে তাতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম যদি দিয়ে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাতেও পঢ়িব কিছুমানে হোজাই আহিব মানে নিজৰ আকাংক্ষা থাকে এই আকাংক্ষাকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আহে তো মই বিশেষকৈ নকওঁ যে তেওঁলোকক উইচ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সুনাম হ'ব লাগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত য'তে যাওক ভালকৈ পঢ়ক নিজৰ ছ'চাইটিক ডেভেলপ কৰক নিজৰ উঠি অহা ভাই ভণ্টিসকলৰ কাৰণে আগুৱাই মানে গুড মানে তেওঁলোকে পাৰ্চনেলিটি ৰাখক ভাল আদৰ্শ আনক আৰু জিলাৰ নাম কৰক বুলি মই ভাবোঁ আপুনি নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে হয়নে হয় মই কাৰ্বি আংলঙৰ CM তুলৰাম ছাৰৰ 2019ৰ পৰা মই যোৱা 5 বছৰ মেচি আছিলোঁ মই বৰ্তমান তো গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ময়ো যেতিয়া ইয়াত হোজাই মই নিমন্ত্ৰণ পাওঁ আমাৰ গোৰ্খাসকলেও ফ্ৰেচাৰ্ছ কৰে সকলো জাতিৰ নিজৰ এটা সম্বন্ধই এইটো হ'ল এটা জাতিৰ সম্বন্ধই আৰু চিনাকি পৰ্ব সকলোৱে আহি এটা চিনাকি হয় বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইয়াত আহি ভাল লাগে তো যাতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ গোৰ্খাসকলে যেতিয়া মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি আহোঁ কেতিয়াবা মিছো কৰিছোঁ তো এনেকুৱাই আমি পৰিৱেশ পাইছোঁ তো এই আগত যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আমি আছিলোঁ সেই সময়ৰ মনত পৰে ভাল লাগে তো বিশেষ ক'বলৈ একো নাই এই দিনত আজি এই শুভ দিনত মই বিশেষকৈ মানে মই ক'বলৈ একো নাই আমাৰ সকলো মিলিজুলি গোৰ্খা হওক কাৰ্বি হওক সকলো মিলিজুলি আমি আছোঁ মিলিজুলি আগবাঢ়িম কাৰ্বি আংলঙৰ সুনাম কৰিব লাগে খবৰ ৰামৰছ ধন্যবাদ হয় আচলতে হয় আমাৰ মাজত কেইগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে তেওঁলোকে আজি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত নৱাগত আদৰণি সভাত উপস্থিত হৈ খুবেই আনন্দিত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ইয়াত তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ এটা সপোন লৈ তেওঁলোকে আহিছে হোজাই জিলালৈ আৰু আমিও কামনা কৰিছোঁ যে সেই নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সপোনখিনি বাস্তৱ হ'ব সেইখিনিতে সকলোকে আপোনালোকক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ Ning panglong vega bang pusi koan sin ning arong ma chiniji lapen kisung ke povega bang si koan si kisung ma alang litum si chiniji la si non elilong ke donang litum thegik long lo Hojai Karbi Students Association along klembang phubang phiatum si doiklo la si dak Karbi Anglong pregjam ahawar pregjam along ri along pen higher education upon lokachar leja amen pen alang litum akemang thetan isi amang mun ka papleng ja phan
alang litum na dak lo kacharli ke bang ari so e jang tum ko ansi akisung ke boima lada kacharli abar sai ko ansi ke long ma la pen alang litum aning alam theka chini ji aphan le the theni ke ching ke chan pon je phan bori pon po prangsi Hojai Karbi Students Association aphan anilitum Nordic Karbi lai pa hin pen card mak pa jerlo nang litum aphan le ke cheng si kar ju kang tung da lo nang litum na dak Hojai along ria long kar beng long prek jam aha wara long pen kacharli ari so e jang aphai ko anbak dolo la pen nang litum jasmet bangke kona habar pensi dak nang kacharli donari so jang aphai ke onglo sapso la so details nang thanu nekima lalo itum dak Hojai Karbi alo charli song pini ingdeng korapli si itum nali narju ponla itum pining itum estimate pon total student Karbi doan ke 600 bagri itum estimate pon amat dak pen itum pu west pen si ke bang ke ong hedi ala pen itum ko chini lo itum tin tame dihin na tame problem po ingke lo charli nat ila higher education aran penan lidun po ingke ington kok po ingke dak benda khalo dam peni charli dong le litum tamela edum da financially ke background ke meme itum tame dak angtan men sikeva antan men itum pula body pon ba mitum sinon pini tame fresher bi pon lo itum bongmu atum phan kiba mene keja ponji mate non ke bangji itum dak kisung ke putum ke photang lo asi non tum bongmu atum phan tame mene ke than pon lo alang itum je non ke bangji din mate dak chis kedo ke thak tame chisik thegi phan halo benpu president kai ani tame sabse bag lam tham pani phase chen glo chok na neli dak Hojai ke ese along ame phu alang li pen sitame the thenialam the ke ching ke than pon je phan bori pon po dak ke ching se bang ke pini nang litum ko pipia sa yang dengsi ke deng pon ma sapso nang thani jima aprangsi kadok kobe Nordic Karbi life kelang arat according to doana phansitame nilihen pen aprangsi kardom pa jilo kardom pini nilitum ladak indeng koirapli Hojai Karbi Freshers Social Camp Meet-2024 pini nilitum indeng koirapli an lelo lasi pini bang dak Hojai ke student do pick maximum ke West Karbi long pensiong West Karbi long pensiong bisa me nitum dak non bang kisung like abang ke lalo maximum ke nitum an Hemtun manate Karbi hostel la do puson de meparji mate la sitame construction me claim lo sitame patang de la bangke do lo sitame nitum han la Hemtun mate Karbi hostel nang patang pi puson de nitum dak sen me kido ki tax me Karbi student tum dolongji la pen kisung ki boy do dak nitum Hojai Karbi student tum hedi la Hemtun kabi pen ajok ajak tum ke background me we non nitum busita me la busi ren si do bom la si Karbi Hemtun do busan dak ke mithang adim po sapso lai bangke problem abide ta hedi sida me non bangke la hai Karbi Hemtun hai abe apo sida me problem ke do pik lasi problem do pik angke angtan pen son Karbi long men lek ke sutriwan jat sida me nitum kelang do nadim mate kapado dim abe non kapado di busan non imithang ren ke do room la son si chewan det ti la ala Karbi long pen bisa me son Karbi tum ke su kacelang la son wan bisa me dong la si tuning rilo Karbi Hemtun lapen Karbi hostel dong si dak Hojai long nang patang pi puson ten itum Hojai Karbi student atum akisung pen jogji pusim mata lalo hok lo ang tanalong kacharli ke bang plotang te ke do ke thak adim mate jasmet bang ke do ahem lo room and pensalang litum sitame donang kok titi pusi pulo lasi ladak room ren achek lo jonwang kipi abang futina tum leke joy ke la pukali athema kar biat tum ke kai kita ailitum ki do kisung mate sai chuti ki chota ke posi alang litum osomara tum phan ka pacharle phan ka tikuk dokok titi pusi pula sa alang litum hin pen kar benglong autonomous council phan ka chuningri la pen jasmet team kar benglong phan alang litum isa berta ka pale kangtung aning ke hanga bangke lalo dak Hojai along ri along jong si Karbi Hemtun non kim boma sai jong si patang pi la pen dak Karbi students hostel jong si kim kikim kedang asai jong si tanglu plotang te ki dukelak are so e jang tum loka charli atum hadak ake joy pen dolong po mate anam kijum pen posita me dolong po alang litum dolong lo plotang te alang litum higher education aphan isi thetan ake rap long po posi alang litum hin pen lam che chepek lang pon lo la pen isia bangke
dak prekjam aha war pen mentune kiduk kisung se ka chelang aphan ke bang mentune hojai long ko pinia kisung pen prekjam kisung pen adak ajo sang nang kok mate donang kok la pusana aport anang le rok titi pusi pula sila pusana por hudalang litum methang ke do room rent long se cheponang kok titi sila pupulotang te alang litum ta methang ke do adima phanchor jarsu aji la sa kasik sak do kok pusi pula si karbi hemtun tanglu protang te la bangsa hemtun long se kiduk kisung atum mate angtan pen ka visit ke bang atum karbi atum lotang te dak bohalong po pupen sila se prap jin pen Hojai Karbi Students Association to mahin pen kachuning real alam thelake dak Karbi hemtun la pen Karbi Students Hostel bang patang pivek asonte puselang litu mahin pen lam the chipaklang pono la pen piningan ke dak Hojai along real long bang pharot trok so se Karbi ari so jang tum lo Charlie bomatum dak ingdeng engkoi rapli loka Charlie awe kimi atuma phan kangthum karne mate kedeng na bangsa sailang litum pini deng pon pamilo la si alang lituma phan kejapon thegapot nang litum meipula pen kongchun bang la pen kadog wenang litum hojai ke asa team aphan nilitum anikar vilaiva hin pen sita menang litum aphan chorolo athema angtana long ri long silitum doi kok plotang te lake ilitum methang khe ari so jang kachar litum aphan kache raikom methang youth satuma phan sung dat boy dat hot kache lang dunja phan plotang te isi Lokacharli asong kenang sot lasi khea moy arbung pusi pulo Locharli asong brote lasi hojai ke ase ansu se ache the pading nang ansu se kebang jilang apor hursita me anali tum ke claim kedam ka paparang dia pansi hir jume pilo lasi anikar bilap kelang ara dona pansi tame nangli tum pine dak pipia sayang dengsi kedeng pon mala pen aluhia tum pen sita me keching ki kecha nangli tum pen nang paklang pon lo lasi pinia bang kelan seng ton pon kok po sita me kebang jilang apor hut ladak hojai ke ase atum ko pipia sayang dengsi ke claim pon bomma dak ko pisi kisung ke boy mang ton nangli tum pan nang paklang pon bompo tangte pinia bang kelan seng ton pot kok po la sikadawe panta kurang tu dome thakme